nana titunga hikete papero kanwas pamisio kete nwa joka. Itu nana titunga hikete tunga. Itu nana titunga hikete pajana. Itu nana titunga hikete papero kanwas pamisio kete nwa joka. Oni teso kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo onateka kaniswa maejo kini paran. Oni teso kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo onateka kaniswa maejo kini paran. Onate keri kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo okaperu kaniswa maejo kini paran. Onate keri kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo okaperu kaniswa maejo kini paran. Nare nere ngomuna nuta ope na jana popoisi. Eya saso misho ache na jana mito monyete ituma. Nare nere ngomuna nuta ope na jana popoisi. Eya saso misho kwa tekeri mito monyete ituma. Mame ngalimu ni munane konyi jeni oni kere. Eja situnga kada doketa ena pitije ye ichebe. Eja situnga kada doketa baka nasa misyo kete nwa joka. Eja situnga kada doketa ena pitije ye ichebe. Eja situnga kada doketa baka nasa misyo kete nwa joka. Ana patitunga imidali erasi je ikirosi. Enyarita ite luafande kanasa misyo kete nwa joka. Ana patitunga imidali erasi je ikirosi. Enyarita ite luafande kanasa misyo kete nwa joka. Aso oyong itete yoda pape honorable okota na inete salute. Ha 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 ha. Oni teso kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo onateka kaniswa maejo kini paran. Oni teso kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo onateka kaniswa maejo kini paran. Onate keri kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo okaperu kaniswa maejo kini paran. Onate keri kanicha inos kangini tunga nani akeso. Ai berita ijo okaperu kaniswa maejo kini paran. Kowaya alangoroda kapukoisi. Kowaya alangoroda kapukoisi. Eja epone nyarite rakesapa kanaswa misyo kete nwa joka. Kowaya alangoroda kapukoisi. Kowaya alangoroda kapukoisi ba. Eja epone leiworo terecha kanaswa misyo kete nwa joka. Enya itache nimise. Enya itache nwa madam. Iyami yami itache nwa tuto kanaswa misyo kete nwa joka. Enya itache nimise. Enya itache nwa madam. Iyami yami itache nwa honorable kanaswa misyo kete nwa joka. Esabala rocho ma ke kusyoto. Ebala karuko ke kusyoto. Ebala choma ke karyoto. Eturi no papa la soba. Olo iya yoni ne kasomata.